جه نواندن نوچین اورینت نیوز بولتنا کردی یبار باش لگر سپی هزینی فگه گنده القنطریه رزگار کرن و صالح مسلم دبیجه بلا ترکیه دل راحت به درین سینوری و جالی شهروان نیه فگه و ارتش آزاد با بین ریو برن پارلمانتوی امریکا بانگ آوا کرنا دورک آرام دکه و ریخستنا قداغ کرنا چکن کیماوی را گیهاند که بهتری 1300 تن چکن کیماوی در دری سپی ده هاتنا ویران کرن نیچروان برزانی دبیجه ام دکارن به سر خواه پترولا خواه بفروشن و مراد قاره ایلان بانگ ترکیه دکه که چارسری بی آزاد کرنا اوجالان و همین گرتین سیاسی نای قبول کرن شروان نیپگه پژه و د چارچوبه حمله فرماندار روبار قامشلو دا که شش گلان دل رجاوی حریم جزیره لدیجی چتین داعش دابو دست پیکرن دا و پرسیون خواد دومینن لگوری آگاهی نوچگیهانه ما که شروان نیپگه پژه ایرو ساعت در دور 9:15 خلک د گند القنطریه دا که دکوه باشوری رجلاتی باجاروک سلوک و لسریا ناو دولتی جچتین رزگار کرن درباره انجام این اپراسیون دا آگاهی انزلار نهاتنه به دست خستن لوی باره ناوند چاپمنی و را گیهاندنا یپگه به داخویانیه که دیار کرد که همو گندین دنابرا کوبانی و گره سپیدا رزگار بونه یپگه دا زانین که اپراسیون وان گلک چتا هاتنه کشتن و تیدا 15 چتا و 15 جنازه کتن دستین یپگه فرمانداری گشتی یا پگه برسف دا کامپانی نرشکرنه یعنی هنک در دوران و بالکشاند که حمله فرمان روبار قامشلو دا حتی نها تلیه یک مروفکی سیویل جی خوین نبویه. فرمانداری دیار کرد که در دوران وان کامپانیان دمیشن چند دا خواه آشکره کرن و گوت که ام بخوین شهیدین خواه یکتی سوری مسوگر دکن لی تو فرق وان در دوران و داعش تنیه. دما داعش کم کجی دکرن چما بانگوان ندهاتا کرن. هفسروک پارتی یکتی دموکرات پیاده صالح مسلم درباره رزگار کردن حریم جزیره و گره سپیج عالی پگه پژل سر دست تروریستان داعش دا و مترسی ترکیه راگیهاند که بلا ترکیه دل راحت به درین سینوری و عالی شهروانی پگه و ارتش آزاد و بین بری و برین ده فیوینه که دا لگل روزنامه حریت آ ترکی دا صالح مسلم گوت پشتی که گره سپی آرام بو او یکینین پاراستنا گلیه پگل نوا باجر وکشن و باجر ویج آلی خلق خواه سیویل و حریم و بریوه ببن. صالح مسلم را گیهاندیه که وان نخشاره یک جبو بریوه برینا گره سپی آمده کرنه و اوجی وحانه. گاوا یکمین پاقش کرنا حریم جه بومبین داعشه کل حریم چاندنه و ارک پاراستنا باجر تی مسوگر کرن. پشتی آرامبونا باجار گره سپی و گندواره وی اوی پنابر و کشبر ده وگرن سر آخا خواه. یا سیامین و داوی یا پگه و هیزندن وکو برکان الفرات و سوار الرق و لواء التوحید ویچ باجر در کون و ناوان دا باجر رادستی اسایشا دکن و او بخواه لخطا پاراستنا حریم بجیه دکن. پشتی شروپفچونین گران لدر دورا گره سپی یکینین پاراستنا گلیه پگه مزنترین بارگهین سرکه اجداع شیره الباجار گره سپی رزگار کر. با آلی کاریا ارتشا آزاد و فروکن کوالسیونا ناف دولتی هر وها درگه سینور ید نافبرا ترکی و سوریه ده هاد کنترول کرن جهلا هزین هفوشوه و آنها باجار گره سپی بتواهی آرامه. ایرو جمع الباجار تلیا بیادن گره سپینا اپراسیون باجار گریسپیجی ویرو کت روزا سیمی داشتی من دوام دیگر ام گریسپی توایجی اجدست کومیداش ام درباز بگن ام خلاص بگن ما ایروجی رزگار کردیم ایروجی هم القاپینا قاپیجی ما رزگار کردیم ام بندا ولاتیانا جمله دیو درباسی به ولات خببن مال خببن درگه سینور یه گوتم به زنده را عالی کار بو ایرول سروان تین برین و ریاد نافبرا کوبانه و سرکانیه ده ادبن کنترولای کینین پاراستنا گل ده ام گیش هاتن آنها جوی داره ام جو ام گریسپی بگرن
لأنه أف قابية مايا وداري ما في داري جبو عردي ما في داري جبو كس يعني كارتك يعني ندج من نكاسك نخوازي تك في داري وام جوان في داري ام هان خوينا خو برجينن جبو تشي جبو عردي ما ولاطي ما وجبو ناموسي ما وجبو ولاطي ما جي ده همان دمار ڕزگارکردنê de hêzên yekîniyên parastina gel li Kobanê û Cizîrê gihiştin hev li Girêsipî û alaya pege li navenda bajêr hat hildan. Bargeha Stereke ji Daişê re li Girêsipî tê rûxandin li ser destê yekîniyên parastina gel û artêşa azad. û her wiha dergehê Sînor dikeve destê YPG de û li hêviya gowelatî vegerin bajarên xwe. Ekrem Salih Orient News لسر درگاه سینوری ترکی جباجاری تل ابیض. شفا دن لباجار قامشلو سیامین کنگره انا کسب بشداربونن دسد و حیشتی و ده اندامن بریواچو و کنگر تکس کرد که دو سوری دولتک فدرال با. دو کنگر دایا هفته و حیشت کس جبوری و بریانو یا انا کسا هاتنه هلبجارتن که سونه جی اندامن پارتیین سیاسینا و سونه دن جی سربخانه. هر وها و هاتا گوتن که دناو اندامن سربخوا یین ریوبری انا کسی دا نه جوان و حیشت جنجی هنه. اندامن ریوبری خسری انا کسا جهریم کوبانی جزیره و عفرینه یین ریوبری کردستان پیک هاتبون. لگوری آگاهی نوچگیهان ما که د کنگر دا سه کرسی جی جو کردن ایزیدی را هاتنه وقتاندن. با آمدبونا د 108 اندامی جپرانیا هرمن کردی گو بتنین و نرن عفرین تیدا آمده نبون ان کسی کنگره خوی سیم لقامشلو بداوی کر کنگره گو بتنی یک روژه بردوام کر تیدا لسر پروژه سیاسی و آرخستنی آن کسی هاتا پسند کرن دیگل کو گلک مجار هاتن پاشخستن تا جوینا ان کسی آیکم دروژن هاتی ده. دوما کنگره خوب سری کرد تاوی ولوجی اندام کنگره هرم عفرینی به توایی نکاری بون هجمار گلکی هندک جوانا هات جبر زحمتی سینور دنا برا کردستان سوریه و کردستان ترکیه ده گلک زحمتی هنه جالی کی دجی کنگره خو ما دروجه کی تنی ده بداوی کرد جبر هجمار گلکی پربو ما پروگرام خوی سیاسی جی و نظام داخلی جی ما قالك تشتي يعني ام باش لسر ساكنين والگوری بریارن کنگر دو پارتین چپ دگل هر دو بشن شپیلا پیشروج و وک همو پارتین انکسی بسی کرسیان بشدار ببن. ومدوزكر جو هالوسطى كونجر هالوسطى في انجمني بخوياني كرين جالي ريجيمي جالي شورشي جالي اوبوزيسيوني قال لك اندامن كونجر نريني خدان وتبينين خدان ورخنين خكرن لي مخابن او نرينانا او هالوسطانا اجلاندن جواتا كونجر يا يكمين هجای البرخستنه کودوی کنگری دا جارکدن انکسیش هفته و 8 اندامی هاتا پیک آنین 39 کرسی جوان پارا پارتیا و 39 کرسی پارا کسین سربخوا لیدنا واندا 3 کرسی جبو کردین ایزیدی هاتن دست نشان کرن. جبو روشا اولکاری نقل کی باش بو مجبر في سدمي مخواست ام كونجر دروجه كذا ديماهي بكن قالك تشتهبون نجو ترحيل بون نجهي بيبو ام قفتوغوية تيدا بكن ونا لجاني دي هنا جو او مسألة ما ترحيل كرنا او اختصاصي وكوميتي دينا ودروجه بيدا مجلس ويروني بحمو مكوناتي خوا پشتی درن خستنا بهتری ساله که انکسی کنگره خوی سیم دیک روژه ده بداوی کر گلو تبلیبونا هندک آلیه نو ویج اکتیف کرنا رولا ویرا ببا آلیکار اویک وی دروژن هاتی ده دیار ببا. جانو شاکر اورینت نیوز قامشلو. بله تماشاوان هجا جبو وگره لسر مجارا گره سی پی من هابر خوابدن وی داره و جوی داره لگل می ازارمست و روزنامه‌وان که زارت بخیر هاتی وی بولتنه گلو و چاوا ناو نهار ریوبریا گره سی پی بره و بچه لگوری رایدارن ریوبریا خسری کوه ریوبری لگوری خلکن وی بنا اویک دوی دمیدا وی ممکن به دم باش اطلاع بوده و تماشاوانان براستی
وك هالوسطة وانا فرمي هين ناطي دائناج عليه وك إدارة لبس وك تسريحاتي هانا سرميان تشتيهاتي قوتن وجعالي خلق جريسبي وخلق الأبيض ورا ريفاقرنا أب باجار لتبريار نهار سنة نجار كي يعني وقت جريسبي ورا جريدانا كانتونا جزيرة دا لأب دكوباني دا ممكن وبيويست أو كخلق يعني الأبد جريسبي بمكونات خالتيشكي وقت مدني أب باجاري ريفا ببن معبره ومدني ووقت هيزن عسكري هندر باجير دا اتنبن ووقت اتفاقك هبد نظرة ومكونات دا اسمه ريفا برنا في باجاري بله که اکزار متخواستش تکیدنش تناسب که معبود چند روزن و آلین راگیهاندنی دبیجن که هزینی پگه هنک گناه دکن در حق پیکات دن دا چج ترکمان و چج عرب جا راستیا ویا که چیه چج آلیه سینور و چل هندر باجر با براستی ام وقت روزنامه‌وان جنیت و ام دشوبین و مسئله نراست جبر اف هیزی کوریزار کری گرسپیان تل ابیض جستر کانی دا حیانی باجار گرسپیان کوبانی دا حیانی باجار گرسپی همو وقت شروان وان کردو عربن و ترکمانن و مکونات ادنن تجاری و نممکنه والعرضه خلق وقتی کوشبر دبو بری شر بگه وان کوشبر کوش بر منطقه نامنه تا امکان ابد وقت شر کی رازهاندن اعلامی دبوش بر پیشکتن دهات نچکرن وقت مسافت 4000 کیلومتر هات کت دست هیزا ارتش آزاد و هیزا یا فکش ابجی جنهنکان نجی رازگونه وجوده جی العرضه تشتكي و تنبو الخلقية تبينن ونهاجي قالك كاس نها عرب وتركمان وكرد فاتجرنش دوهي وهيروجي فاتجرنا باجار بله که زارا متخواست واتش تاجش تفرس کرا گلو هجمارا وگریان چو قاسه وگراندن بهرسانیه مالین ولاتیان گلو نهاتنا ماین کرن آن تقانندن جالیه داعشه و؟ بله دور شخص کسی وگریا داری آفت شلا او قاطی سینور حدودی وکری او خلق وگره براتی او کسی انبری و بجن با کسی هانک و کوچبر بی گره سپیش باجارت الابیض در کسی دی نخلق گره سپی بون براتی وک هزاران زیر زوره و تدمره و جئفلبه وباجا جدينتين حياني دروا تلقبت جفيابو او كسانا مال خطار كرن ودركتن لكسي هانا جستري جگرت سبيو تلقبت وگريان براسي لقلك مال وجي ودر وخاني بومبكرينا افجي كلامك پیش وگرا خلقه لگنده خواه بله روزنامه‌وان زارا مستو گلکس پاس کوتش گری سپی لگل ما بو گلکس پاس پارلمانتویا امریکی بانگ آواکرنا دورک آرام لسوری دکه و او خواستک هات پشتی که فروگین رژیم باجار ادلب بغاز کلور توباران کرد. هر وسا بالوز امریکی لسوری بره روبرت فورد لگل دستای نواب راگیهاند که رژیم اسد جتوباران آغاز کلور دا بردوامه بیکو جذاب به جالی خواه جیگره دستلاتداری امریکی اید رایس دیار کرد که دو سیاست امریکی لگل سوری ورگوهرتن وانی زمان کو آواکرنا دورک آرام لسوری ده توباران رژیم لسر سیویلان براوستینه. ریخستنا قدغه کرنا چکن کیماوی در راپور خود را گهاند که بهتری 1300 تن چکن کیماوی که پرانیوان جغازا خردل و سارین بون لگل گمیا کیپ ری یک گریدای هزن دریایی امریکی هاتا ویران کرن. هر وسا و لگوری هین مالپرین و ریخستنه که در روزن پنجشنبه اینی دا آبوری داشتی بهتری 5598 تن چکن کیماوی جغازا خردل و سارین لدریا سپیدا هاتنا ویران کرن و تنها اپراسیون ویران کرنا وان چکان بردوامه. وزیر براوانی امریکی آشتون کارتر دازانین که کتنا رژیم اسد نزدیک برکو هزینوی دوی دمه دا لگلک باجارین سوری لواز بونه.
هەروەسا کارتر و دەهەفپەیوینێکە دەلگەل ئەنجومەنە لەشگەری یا ئەمریکی و دەستەیە پارلەمانتۆیە دیار کرد کو گوهارتنە دەسەڵاتداریە لە سووری دڤە کو بێ ریژیمە ئەسەد پێک بە وانی زمان کو vekşandina rejîmê dê fersendê bide gelê Sûrî û dijberiyê dako deshilatdariyeke nû ava bike. Li aliyekî dinê şandeya navnetewî bû Sûriye Stephen de Mistura tobarana firokeyên rejîmê li ser bargehên sivîran li Şamê şermezad kir. Herwisa de Mistura û piştî civîna wî bi serokê rejîmê û wezîrê karê derva Welîd el-Muallim ra daxuyaniyeke derxist ku têda bang li hêzin rejîmê kir ku li dijî derbasbûna alîkariyên li hawarçûnê bû navçeyên ku ji aliyê wan ve dorpêçkirîne rarebin û girîngiya çareseriya siyasî bû krîza Sûrî nîşan kir. Derbarê rewşa meydanê li Sûriyê li Şamê artêşa İslamî êrişeke leşgerên rejîmê li ser bajarê Heresta bersev dida û li Helebê ketîbeya El Cebha El Şamiyê bargeheke milîşeyên Şîî li gundê Başkûyî kontrol kir. Agahiyên bêtir dira xwe re bêde. Li Rojhilatê gundewarê Şamê artêşa İslam di daxuyaniyekê de ragihand ku hêzên wê êrişeke leşker û şebîheyên rejîmê li ser bajarê Heresta bersevdan û di encamê de bêtirîsî leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di heman demê de hêzên rejîmê hewl didan ku derbasî avahiya desteya transporê bibin. Lê hêzên artêşa İslam li dijî van hewldanan rabûn û gelek ziyanên canî gihandin leşkerên rejîmê. Li aliyekî din li gundewarê Idlibê hêzên artêşa El-Feteh êrişeke berfireh li dijî leşkerên rejîmê pêkanîn. Dakûgirên Xetab Hemkî, Ewer, İlyas û rêbendên Firîkê Elwanî û Menaşir yên ku dikevin rojavayê Bakurê Idlibê kontrol bikin. Herwisa û li gorî hînjêderê meydanî ku di encama vê operasyonê de gelek ziyanên maddî û canî gihane leşkerên rejîmê. Li Bakurî gundewarê Helebê ketîbeya El Cebha Şamiyê di daxuyaniyekê de ragihand ku hêzên wê bargeheke milîşeyên Şîî lê gundê Başkûyî kontrol kirin û di encamê de bêtirî 20 leşkerên van milîşeyan hatin kuştin û gelek wesayîtên leşkerî li wir hatin têkşikandin. Di heman demê de li taxên Rojavayê gundê Başkûyê şer di navbera artêşa azad û leşkerên rejîmê de berdewam e. Artêşa azad hewl dide ku vî gundî bi tevahî ji milîşeyên rejîmê rizgar bike. Parêzerê Duhokê Ferhad Ertûşî aşkere kir ku li Duhokê derdora 200 kes bi tewana alîgirtî û dostaniya Daişê hatine girtin lê beşek ji wan dîsa hatine berdan. Ferhad Ertûşî û da zanîn ku nêzîkî 200 kes bi carekê hatibûn girtin lê di nav wan de tu berpirs yan rayedarên Daişê tunebûn tenê alîgir û dostên Daişê bûn lê hinek ji wan piştî lêpirsîn û lêkulînê hatin berdan. Artûşî her wiha li ser krîza benzînê û rexneyên ku vê dawî li wî hatine kirin jî got ku çi ji destê min bê ez ê xizmeta gelê xwe bikim û eger gotineke min jî şaş hatibe fêmkirin ez daxwaza lêborînê dikim. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ragihand ku Başûrê Kurdistanê dikare bi serê xwe petrola xwe bifroşe û da zanîn ku gelek şîrketên beyanî amade ne petrola Kurdistanê bikirin. Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî doh û bi rayadar û nûnerên partiyên şîrketên hikûmetê re civiya. Civîn li ser rewşa dawî ya Herêma Kurdistanê û Iraqê bi taybet nakokiyên Hewlêrê û Bexdayê li ser hinartin û firotina petrolê bû. Di civînê da Serok Barzanî gotiye ku Herêma Kurdistanê êtî dikare bi serê xwe petrola xwe bifroşe û ragihandiye ku gelek şîrketên beyanî amade ne petrola Kurdistanê bi nerxê roj bikirin. Hewlêr û Bexda li ser wê yekê li hev kirine ku Hewlêr rojane 550,000 bermîlên petrolê bide hikûmeta Iraqê û Bexda jî bodceya Herêma Kurdistanê bide. Lê rayadarên Herêma Kurdistanê dibêjin Bexda rêkeftin binpêk dike û pereya petrola Kurdistanê kêm dişîne. Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî jî beriya niha gotibû eger Bexda di va du mehên bê da siyaseta xwe neguherîne Hewlêr dê bi serê xwe petrola xwe bifroşe.
لالیه کدن اندام کمیته ریوبر PKK مراد قره ایلان را گیهاند که چارەسەری بی آزادی اوجلان و همو گرتیین سیاسی جوان دا چارەسەر نیه. هر وساجی رخنه لسر نزیکاتی هدف دکر. ده فیوینه که دا لگل اجانسا ANF که ایلان را گیهاند که آزادی ریوبر PKK عبدالله اوجلان جبو وان بنگه و گوت. برای هر تشتی چارەسەریەک بی آزادی ریبر آپو و همو گرتیین سیاسی جبو ما نه چارەسەریه. مراد قره ایلان گوت که حتی که پرسگریکا کرد چارەسەر نبه دولتا کرد نکاره بر به پیش و گاوک باویجه. پرسگریکا کرد چارەسەر نبه اندام کمیته ریبر PKK مراد قره ایلان دا خویا کرن که پرسگریکا کرد ایدی گیشتی آستا که هری بلند گوت یا وی چارەسەر ببه یانجی یه گل و ایدی رای بخوا دیار بکه. لدرباسیه و به دهان سالان کرد عرب خریستیانی به هفره دجین لپشتی ایریشن داعش لسر گوندن آشوریان تلتمره هیشت که او پیکاتا خریستیانیان برای خوابده کوش بریه. در راپورا رودی چولی دا شروع این بیتر. خریستیان دماغوش کمکوژیین ترکیه رویان و کوچبری سوریه بون بشک جوان سال 1930 بری خودان باجار دربیسی گو او یکمی بون گو دست بکاری آوا کرنا باجار کرن و همو کارکری آن صناعت لکیلکا کردا کرن. موجودين في هذا البلد كأخوة متحابين. ام لوی باجاری جدما 6 سالی ولویدک دیجین ام او کرد وک برانه کفامج هورته و تانها و دویدما تایبت ده تزیان جوان نگی هاشتیه دورین ما. كل المناطق نحن منطقتنا لا مس أي ضرر. لدربيسي وقوتي زانين قو بيتراوان كردن هروها عرب و خريستيانشي هنا او جده سالان برنگكي آشتيانه دجين وج دست بيكا إريشي داعشي لسر دورين قوتي دجين و كريما جزيري نچار بون قو بري خو بدن حقوش بريا أوروبا. روجي تناكوكي دو نقبا موان تشينوية او جي بالأساس ملاكي منطقين يعني زول دورن تجاري ناكوكي دورتا موان تشينوونه وحياة رجائي روجي ديس ام بهفرنن وحتى بالعلامة ام باهف ديكن ابن عمي جهفد بيشن ناكوكي ما بوارتنن بس دما داويدي اف بفشوني شيد بن دورتا رجيم وداعش دي تعدل وانكر قال لك باش كوتش بربون ايه بتركي درن اغلبيه واندرت كفن اوروبا خوف من دخول داعش. رو شامل وان دوران خرابه پشتی ایریش کرنا داعش بسر گوندین مول تلتمره و مترسین لجمع چبو گو خريستيان آرامی جوان را نما لوان دوران. هذا الشيء يدل على انه نحن ما بقى لنا امان. اذا تفي اجمارا هندك ين قومانه او نتشارج صدينه دبيجن تاني لميج و هيفي امكارن بكن. خريستيان يكجي قال سركنه لدربيسيه وكردو عرب وبشتي ريشا داعش لسر دفرين وان ين قريداين بتلتمريفا بوسدمه قو مترسين لجموان شببه قو حاضري اخوي كوچبريه باليه اوروبا بكن. رودي تشولي اورينت نيوز دربيسيه. داویا گلتنا مدد دوباره کرنا سرلوچه. لگره سپی هزینی پگه گنده القنطری رزگار دکن و صالح مسلم دبیجه بلا ترکیه رحت به دریه سینوری و ایج آلی شروان یپگه و ارتش سوری و بین بریو برین. پارلمانتوی امریکی بانگ آوا کرنا دورک آرام دکه و ریخستنا قداغه کرنا چکن کیماوی را گیهاند که بهتری 1300 تون این چکن کیماوی د دریه سپی دا هاتنا ویران کرن. نیچروان برزانی دبیجه ام دکارن به سر خواه پترولا خواه بفروشن و مراد قره ایلان بانگ لترکیه دکه که چارەسەریه که بی آزادی اوجلان و همو گرتین سیاسی نایه قبول کرن. بله تماشاوان هجا لبرم گیشتن داویا بولتنا خواه ایرو به ناوه منو کارمندن اورینت نیوز از ماه رمضان لو همیان پیروز دکم. دم باش.